Nanang, kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ni nanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay ka di? Ay, jak ang buti sa wag. Maulawag itikas na nga aramidon, Brent. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasali-sali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatan ko. Di naksamat kayat ni Nanang mo aparakan ka, Brent. Kaya't na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent. Tatang ko namang kasawa kayong tumadlang iti anak may. Nabayag kayo kaday nga gayan ayat iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na ngay pasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Irwam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumaten dito. Anya mo dagiti akaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo akaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amaw. Sige, tatang. Tay naktulungan ni Nanang aglinis iti kusina. Ay, sana. Bay-bay, amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot DJ Brent? Di ka man agoy uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babaay para kini Brent. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babae Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat at tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdamo yu pay laang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumabot iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, Brent. Anya, batan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakot nakapili matan iti nasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitang. Kas jay matipinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga madi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Hay, masuruna nga raw. Tanagsaya at kit din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga rod adi na kumakasasao. Tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na? Jay ngay anak di pagsusima ije kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw.
ipaaram tanto kini Brent kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plato, atong. Nay, kurang display a plataw. Upat tayo ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kit talo tayo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, una yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangagla ka. Manugang mo asasawam. Isakit mo da di babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jati mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon kumatabagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamamain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti balayo. Ijay ti pagnaagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat agpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bale. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, jay kaanakan mi amay diligken ka. Iso jay kumamot may bagay ken ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo iji ka anak am kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daimpakan da iji babae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Maping agsangsangit kayong imawag. Ay na anak ko. Agawit ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan.
Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya? Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe ak adagos na nang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amam Brent. Talaga ka di asan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid, iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka madgayam niti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Brent. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kasta yan? O sige, tama panak iti ayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. Anya ka madtang, tilararamitang. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglumang ta. Napanduog ako. Tilararamit na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid da ti kay kaya da. Kunaklano niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakitan. Adan samot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brent. Tanapintas ken napudaw. Saan akas itinubyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na nga ibagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay, sure hit ah! Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasarenda kayon. Ay, win antay, kayat ko launay, tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak iti nagbaitan niyo. Di ka agsinnaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey, sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. nabanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiagin na. Kastalatan na ka na yun? Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuam ko na. Kabagays, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't kabagis? Apay aya, nagapadak ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin?
Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Isu asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngem lalaki rumat gayam. Ay, wan nga rod Jak mo amo akas jeti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di inritritong kinibreng. Apay, amo kaya alalakero. Kasla na singpet mati di nagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila inritritong ngamin iya ka anakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga rodaya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mo. Basol mo. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Jak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Jak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Jak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saan na mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya, Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wala na. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wala na. Ket pasensya kayon Nojak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre man yang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasan? Kinapuyan ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis kwit. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay kat, respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak. Ay, wine. Umay kantuman ni Jabalan. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay kawana, kaano aya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Medyo store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang agatangam. Nagpayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam iti istor. Dagijay manan chicks mo. Ulay lakit din ay ito asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan di manghisukat king ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagim-imunan. Saan mo?
Si kakit di mo. Sapay ti madi, dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag ka kiti. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasin ti amin kada kami. Pas is pas. Oho, imposible nga awan panagayat mo kadagi jay nga ex mo. Awang nga ro din. Si kalang tilab ko kuna kamay. Promise. Sardangam tikas tang aramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan, tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo di tang asawa. Simroman ti kinalaing na nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Apay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor arami dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Yung awan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnok ka. Anya, Kaasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Ha, jakpat yan day ta. Pas is pas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala. Papanawam day di a babae. No di mo kayat nga agapat. Ay na, awan mo tirumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas-tawan. Nay, anyat sang-sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sang itam aya. Di manugang yo nanangdan iti agdalo si Di Balay. Adi nempakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ngam JX natin nayaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimot arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pa'y lang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage ka no. Anya, ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawak? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabahok ije salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak ka no. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay ko kunangay.
kunanamat nga agpakukaw. Ay sakton timang kukukan ko na. At Daniel Cutter mi dito'y balay. Pumulag ka, Jonah. Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kahit mo karamidan ni Jonah keng ka. Agpamasad ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing? Ha? Ay, saan natin? Agbinulan ngami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan, ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamjay pa ex mo. Unay laki din aya. Patinto mo lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito puso. Awanan ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang di please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka bunjeng. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balay bunjang. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw, naapay nga umayday di balay. Amoy may alabandera ni Mayang, kan beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababay. Ta ex-mukat nga rud ida. Ay na, mamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang aruden. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga aruden, pagin mo ng pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak ti tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak ta iso. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tigas na. Anya? Hindi ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangrona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, Bunjing. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laang. Style na mayang. Kasla ka na yun nga binulan na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan na man. Ay baya mga gimon nita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba kamaw. Ay, basta umay ka aglaban o bigat mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo ko yu dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't kidi ti papa nakita. Agyaman nak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Maray. Napananaya, nanang. Jak manamaw,
Basta kuna naman nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaawid ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo jayay. Tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada arimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ano kami? Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. At sino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay dananang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta. Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit. Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakkel ti discount ko. No iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin kwa na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Ken agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan kwa na. Loreto, gusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makityandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa mitigas na aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mo't relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinda! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak ka manhig! At darik na ka masakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damang gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Oslo, di ka nagsangit ba kayo? Surin, Wan, surin. Yakon ulitan dahi dyan inaramit ko. Yakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise. Ala, huwag nga, gusto na. Surin, Wan. Ay, hating ka ba kayo?
promise. Liklik ako nga aramidang iti saan mo akaya. Basta di ka man makikuyog iti dahi dyan alurita, way. Wan, saanan. Ingkagarak laang dayjay, tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to nakay ko. Bakit ko? Ni, nagawit ka matid mundo. Apay, ada nalipatan? Trabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang ngarap kadwak. Agsakit mo, dagiti ka kadwak kaon. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwa mga agkabiti ijay kalsada. Aho, jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan mo, madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalidan ay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasayata ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay lamakiap apat tiraramidum. Saan ang mamakyap apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kaanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Ah? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin ko na. Ngati bagayon tay. Ang pagsayatan ako ibagayon dagusain. Ang pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam day tawi, tapag kwarta ang baraw. Plano nga minjay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si kansalat bakante a karpintero ita. Ay, wait, antay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang imsyak tagmamaday. Ako na nga ginanaan ko ma. Ang imno da kayo ti mga yayab kanya kakusigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan nyaw. Purdi, yaw no kontrata. Ah, ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat naman. Anya? Kano natulag ko ni pare Janggaw? Anya, kunak man nubi sa iji kumparay. Si Mardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado nga trabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkadagos iji palay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur urayon dita salas. Ay, nyungay. Nagbayag kay marumwar dita si Lecho nanday. Okay. Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo ang kay. Purdi, yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay, kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata ang kay. Ang apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalo type. Sige nga raw. Mabiila day tangkay. Bakay, agring ka. Ang kagluto ni tida na mapagkabay. Ni, alas 3 pa imot na iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tap numalpas sa dagos. Anya, Agkapiya laing. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya diyan ti trabaho. anya. Malaki dahin bumangon ka taon. Agsukata mo tayo. Hindi kag digusan. Saan na? Manaktak na ita digos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagpunto ka nga gunggunay nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime kami. Tam namalpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras di turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata.
Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apa yung kaslajak makikita nila kayo mo dito balayaw? Ay, busy trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni insan ta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak? Kat makitak meten nga agkap-kapi dito'y paraangan niyo. Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manan asumangpag. Apaw! Unay mo't agagat jay asawa mo. Nalabos mo nga rin tararamidan nan. Tapat ti siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adi agkape. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunayin na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo kaya gunay atap no malpas na dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na lang bag. Basta nakiwar labas hate pabali na. Lakay, agdigos ka man mo. Nang angpup kan. Kagangay na ha? Tagling-ling ita nga rin nagtrap-trabaho. Amok ang aglinlingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Anaktak na ta digos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo ng itibayan na malpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakita ko nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo ten nga. Kasta ka paritak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Ikaw na. Siya pa iti ko na. Naglaing nga ka karpintira. So rumbang la proud ka kanya. Bakit? Ipasikat na kadagiti ko kumaray. Pasurti ka kanyak berta. Antay, nalpasin ti kontrata. Wan na raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi day. Takadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay to amin. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Kurang nga 24 di balay may. Iso pa ika man iti may sapay. Ay kasta. Ay kanya pa may anyo ngay. Por di no kontrata. Ay, por dia mabit mo day jay. Mabibit. Ano kontrata, tata? Por dia latan ni tinal daw. Mabiit la day jay. Ay, malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay makamukay nga ron, tata. Huwag gayam. Tangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami ka nga ron ija ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyag oras na yan. Alas 7 na. Di mo't mangrugi ka iti trabaho mi ita ija balay da tata Andro. Uy, nga masaba, bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa, anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Ha? Por dia mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por dia. Rumbang lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalay ka kanyang siya kaon. Napaisi ka ti makipurdiya ka siya, mate. Ah, Akin may sawan da tatandraw. kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma.
Panahon naman dito ito ni. Iturog ko ba ay. Isupay ti may isa nga oras at turog ka. Ringin na ito nalasot siya. Kaya naiaplag kong ti plywood na pagita ka. Magturturo ka. Ilat ko biyay ta ginanaka. Ay na ba. Kaiso na pos ko ti bagbagay. Awang mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo ditan. Alas 9 pa ilad nagsapa. Agil-ilad kan. Ay kaya ginanak mo ta. Nagbreak ka may. Abos wag ka tabagi kahon. Sambot na. Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom. Kababain. Malam to sumangpo dagi jayan. Naladison dita ti merienda ta panawan na dito yan. Kabumangon ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridap ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Uray 10 minutes lang. Ni, kadakan. Nagsapa ka na nagawid. Pagtagari ka day. Hindi ka lang guli mo dita. Alas 3 pa ilay ti malam nagawid kan. Eh, nasapa mo hindi agsapa naman. Nasapa talas utsaw. Kawamay. Kanday tamo lagi ilad ti mapan mo kukuan sa ijay. Tal na ka mamunay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya ha. Anyang iti pagsweldo ha. Kung awarin trabaho. Ay, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Nagtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya maw. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ha. No adda mga yab man ang kanyang nagtrabaho. Lepasek tunday jay. Kaano nga amal Pastor Aramida Midmon daw. Nagbayag mo amal pas. Basta talaga tata. Tanay. Masapula quality ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat ano sinsinan ti aramid ha? Ha? Siyempre, plan mo ka na impang. Ano niya pamayak? Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasmat itiin na po yung dayta ha? Saan aya? Ano ang luto ka itiin na po yung arasawa mo pa iti bagas? Arasawa mo na imbag. Kalpasan na. Roko dum ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno saan na nakusay. Kasta ti raramidag tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpinta sa ngamin, ti pan nakaaramid, ti kwartuyaw. Ayun na, it's time to turismo ni na, ha? Anya nga ingrab. Hagila da manan dito niya plug ko apply wood na. Ayun na. Ay, ayan ta silpong ko nagbuya, man. Aging nga makaturog, hak. Ay, makapaturog, ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturog. Ay na, iturog ko talaga. Ay, bumangon. Ha? Nay, nakamuskitero mo tay. Nakaulisak. Kinadapay po nga ka. Na. Awan mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Day, nakaring kanit mo daw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawid tapno makita tararamidam. Gusto gayam tinaydanon kanyak ngararamidam. Ketapno di ka malamaw. Ingkabil ko na itamos kitiraw. Ken ulays, tamangan no malamin ka. Ken tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang narnekan kan ititorag. Unay kan Edmund daw. Isumo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa panaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nag-break ka. Atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam ta gawit kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da dya alakandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intudan. Ay, agtal na ka.
Usto tinaramid da. Tapod no mga mintimbaga na. Maladla daw ka lang arudan, agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamdaytan lakay, kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay, Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Kan aklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay tinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day, ha? ay, La. ala, aging ginadla kay. Ay, sos. Apa yan ngay? Ay, ukom samot tay. Ay, Ngay? ha, Ay, sos. ni, awanan, si Mardeng Malaang. Ada siguro bimta kabulkan ah. Iso naggunggon ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamatan itay naging ginag. Ay, sos. Papay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da idmundaw. Narbamatan ti may sa adidaeng. Ay, sos. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Kasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na idmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mo't gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamot gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabahom, Ha? doblem nga aramidan ti balay tanakaw, ngam awanan sweldom Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di dala ka siya. Ayawan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Wah, sige nga rin ha? Ulit lang nantay. Rosing bakit? Nakitam tay butas kaw. Jak mo't makita ni Gina ng Ay, kabila. unay mo daytan Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day taok upam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't. Tila ibagbaga naman. O ala, tayo nakarod sa pulo na. Day ti kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagin nyo amin kanyak, makasuro. Unay kat na asawa ko na yan. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawak. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi pa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abastag pa-meeting latan nga awan gapgapuna kay? Di da pa'y laisurat, ta ipautik da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaigna nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo,
Ta saan asika ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Ket kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay, ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikuma. Ruseng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagiti mulak. Damagan nyo pa ilang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismet kinagatang ko. Kentapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat met nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod. Saan amalmalpas ti trabaho? Awan pa'y inanada taong. Aga aginana ka mga mabalin mo mata ginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talang amnay kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Ammo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isong agdamaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Nalangarod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanubak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y mutkit di At then sangpot ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't edo. Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot kamot ngami nakanayon. Bakit? Agragsak kamot Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsakan. Ay, mandi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukin ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama. Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dain. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy tida diyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmatgadakin ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabakin ko na. Di na ngamin kayat ni marabarabak da jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pa bainan na. Bagbaga akmay. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masurpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay.
Diyan samot lang kami nagwalwalis iti balayo ti kukuenan. Unsa mayat sa ngagpaiso no da sa bali pakakumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam tanay kaslabi makutan iti hustaw. Tadi mo't umisam apulusan. Ne, anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay, Edo? Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. Addanton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tadanayon tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mo't na ni. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Isu nga rod aday tati napanunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay nano, di kay makauray, mapan kayo iti sabali apag tagilakwan. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangarod, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka kani. Adda pa'y kukuha. Ang adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawan. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Apay. Madi ti umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikandak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimatgatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adda damot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong tamida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatem ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agung tadagos no da maibagakan ka. Amirisem ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam. Awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan met gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magas laang. Sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumiten tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno.
Ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanjay na igatang iti materyales na yaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Na ilawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa'y nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa'y ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Wani nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dahil jay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Eh, asalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Wani nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Wana hangim nukas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kas ti adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanayseran ti pagsapulam ruseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko mati gumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mat basit ti umisem. Kanalo mamay apanagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo? Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, Nudidak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida? Edo lang kay, apay, di kasumber kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladla daw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala tanay. Agkapsot ako na yan. Marigatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wantatang, Apay nagsangit kang ay. Masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay na ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho di asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta bus-busan mi. Lakit pagtitinulungan tayo abalasang ka. Kaasibit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpuunak. pagpuunam nga. Nga aglako manen ija istor Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa. Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang. Ikarigatak nga ay wandag iti sigod ang customer ko. Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglako. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong kan ka anak ko. Barbecue, babalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka mat gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak asalya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo.
Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan met amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagi jay kakadwam. Ay, kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanat-natag. Wen tatang, masapul nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laeng mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, mauno kasta nga umisem ka. Amo kun ti teknik ti aglako tatang. Ket nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kasti nakapsot tatata. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakam mo. Talaga kasta ti raramidag tatang. Katagyaman tanda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapuiti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat na kay. Ado ti naglakwak. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Agyaman ako na ikararag tang agimbaga ko. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mon, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ti aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurnong dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw. Takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabahom. Ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublat ang asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amok kunti style mo, Rika.
Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Ag nga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodel kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita ba ngamin di asawam? Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga gapoy ti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dahil ka na yun manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan ko ana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa ken kuana. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayag. bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan, Rodel. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na no daduma. Kat sino ngay nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodel. Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigud nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisanan sale. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Anuhan? Baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karuba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Rodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue.
Kanayon ka pa nga agpatimpla iti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao, nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape, tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga minang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sale. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naa, naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kitamumot na imon di asawam anak ko. Marigata nakmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man langan talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakita kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kasta ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh. Napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay kasta ti panangkitam kanya. Ngari ka! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo. Di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan. Yung siksila tabag, nalaing nga agdala. Madin to pa'y, hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka numat. Apay nga damdamagan nyo, aya? Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan na. Magustuak ti kolor ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw, talula pares. Sige, tano mawaya anak manan. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na dana kada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel.
At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad kinasingpad ni Nana muna. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga roday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rodon sa dutpay. Di kidiagyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itak ni Rika. Nauray kasi ito gali na nanang. Iso asyak tagad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awir ko. Tanay amuyumot nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw nin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga Rodil. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam a. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man nanto'y tangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mat ida. Uray bakit pagimunam mat? Kat piliim mat ngamin taal-alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan saram peteng. Kan diyan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na kan diyan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa kong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimuna. Hayden, sumrakan. Diyan ka na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sabagay mat kay di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdigo sakmat lang madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay kakit din. Mapantabi iti di kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kayat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin.
Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Awan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi agpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agina nakakit dila kay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganuran ni Hayden nakakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maadaan iti anak, nanang. Bumakatakon katawang pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rodil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pa laang. Haanan. Ni Hayden tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tandag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaornos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga ornosen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari.
No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagagat akon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras sa antan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika.